Betila. Dilandi medega pananente magafanana yenyanga. Betila. Makwanya. Viokale. Di medega tuminang telefonana yenya. Dilandi medega tuminante telefonana yenyanga. Betila. Dilandi medega pananente magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Victoire. Kiambote kino kangwa wantu no wa Kongo diantokela mono wa mwaneno mono wa lekeno mono wa kumbuno ngizi didi akampasi voto amukena mundi ngeto ya Kikongo ndinga kudikwila unazola ngoto mavopela ko kyangani idina vo mbote zeno kwa yeno onto no luta kutulanda mulo kole kyaki ye kwa ndonga onto no isinga kuza kutulanda okunima luvene Kiambote kieno mono kumbwame Maria Masamba kwa ndonga onto ni nakabanzeko kumbwame Maria Masamba yatoma kuza kudisunzula mwamu kimvuka ketovo vava nsanda uno vava batu vuandilanga mwamu ole yayi vansanda batwina ivava tumokenena mwamu ndingeto ya Kikongo idinavo kwa yeno onto no ndumba ye matoko akipapa akimama ngakazeto ndingeto ya Kikongo yao yayi yatoma kuza kudisunzula mpasivo munavua tumunakaka ndingeto ya Kikongo idinavo iluvene Kiambote kieno tuvutu idimpediaka ifunda lya matondo kwa mfumu nzambi wavanga zulu yentoto utuvene lyake lendo kya leka yetoma sikama lumbu kya unu kya lumingu kadituka kya lumingu kya vyoka twakadila ekintwadi mwamukimbuka keto vansanda nzambi utuvene lya kuluve utuvene lya kemfwasi kila utuvene mwela ye mavimbi manunga mpasi botuisa lyaka twamoke na mwamundi leto ya Kikongo idinavo Kiambote kieno kwa yena onto no ye vutula funda lya matondo kwa mfumu nzambi utuvenge utuvene ngolo na kuiza lyaka kasibo twamokena idina o ikulu vopesanga ndumba ematoko lulanda omono wa lekeno omono wangono kelumoni ntoniko mnafo Kikongo ekikongo ndinga mfuno ndinga mbote kelumoni ntoniko keluvo vienko voa vompo vele Kikongo nanga se abokelelwa imusivata kekimusivata vompo vele Kikongo ngatu si avovesavo yambingina kewauna kwani kuidinavo vwatu muna endingeto ya Kikongo yenda kifilu okuntwala idinavo lumbuketo kifuene kya unu kya lumingu lubokasi ana lubake kunda yeno lumana vuanda walanda imoko bosi mpe lubokela basi vo lwavana mpe engindu mieno lwa kayana mpe engangu zinaluna zao idinavo yuna kaka kusadilanga unantoma vovangavo onle momo sike utetanga ngubako kanti bimiole mintano imitoma tetanga nguba idinavo Luiza twasadila ekintwali ubokelanga emasonometo ma telefoni ovo matutu kieto menava vana votu mokene votu setu kwenda kunambani sinubokela
luvana mpe ngangu zeno luvana mpe engindu mieno luna mia umpasivo wafuatumuna kaka endinge to kipwali yomono yo yeno idinavo kina monu mosiko nzenza membakili vava kivuka keto vava nchansanda vava tukadilanga vava tuvuandilanga mamukokele ya kadi kwa mono kwa kunkokela kanti kunsisa kaka fuku kwani kala kanti kavena jambo ko ivava kaka tuvuandilanga hasivo twamokena twatete dioko twakatule mwa emwanzi idinavo bika yavana omvovo wanjenzame yani mosika disunzula twatoma kunzaya yomono yoyeno njila mosi kadisunzula ngumbwa ni nani kadisunzula kwe ikavwandanga vombo zolavo katutela katuvovesa vwekanda diani keti nchakanda katuka unjava takatuka yani mosika kawo katutetele dioko katukatudila emwanzi muna luzingo lwani jambo te kyako papa jambo te nenga masamba ntondele ntomene kugwa ilende mone nkumbwa me mayingi mbimbi ankanga ikanda diame yo kudisongelanga ku mayingi mbimbi ankanga evata dia mudiame bamba evata dia same kiumba imusibembe 100% kolande nzingilanga mvumya yingi salukia mesaranga muna vi particulier tester dans funko vakansi kudivananga kwa yingi muna mambo ma Afrique i afrocentriste yina salutu salanga kia susu muna engindu za nkangu wa Afrique wa kuba muna kwa mindele kumabo basikama dimona wabo yeto mpetu wantu kweto fuana na kweto yoyao twakatula yani complex ndombe katulwa munantu kwa mindele wao ya mwene vo wai kumona ngantalango wantu nese yenu wai na kompe mono in Congo ileni kunu yambulako kumomono mpediaka jadi timankala ngadiao dia sadi son kangu katulon kangu nese unovo velevo kangu kakabemona ngavo vove ki Congo kingaga ki Congo ndinga yamfulu kevena ndinga edinandenda edinandenda kudikila nabo kevena ndinga isundi die nkwandi ya ndinga kesia ko di français o betimputu kisundi de ki Congo nkatu endinga za onso mpila mosizina ndinga mosi omfumo ndinga ofetizo vana e valore mosi mfumo ndinga kufetivo vanga ndinga kumendinga kuvokuvanga kukevena muntu kuvovela yo vana fulu kyako keke kapu kangi dikyo kumazavu tazenge mpidi ombo manlaho nambuta bavova kanso unu ediambu lindwa kise baba fulu kintinu kya Congo tuvovela ekuma owane tovondumba matlu ovondumba ovo matoko mambu mayingi ma Congo avukebe longo kanga muna kala siko ke bazeno kansi bafeti moza yanga ekuma mambu bevovanga vo konso muntu kaze kuna katuka kukaleni peza ya kuna kwenda idiadi na dinabo mfunu omuntu ofetiza omuntu ovonkangwa onso ofetiza ya kuna watuka waoze kuna watuka bosimpe oza ya kuno kwenda ekuma vokuze kuna watuka kukulendiza ya kuno kwenda ekuma munazimu kia kuna ye referencia naninga français be afalansa be banga vo reference konso nkangwa onso kafetika na referencia ane referencia ndi aisinda dia daimianzi mikala konsimba kwenda kuna twala kuna kakwenda iwavo unu tukuba mene tuizikvana mpe ajuda kwa kinengwa masamba nuvanga kaleka kesabu ketuzolele kuno yambula yeno mosiko nwakala ngampe yetu tunadia kayozai kwa nkakatuza kudikilanga kaka engindu vana salu kina nusalanga ntondele mvutu ivutu lidenvovu ingete tutondele kikilu munatoma kudisunzula kwa nkangwa onto nuta kutulanda yenkangwa onto nusinga kuza kutulanda kunima utondele kikilu munamvovo myako utomene kutuvutula utetele kikilu dioko okatuide mwanzi nanga tubakisi yetwa onto idina vo iwokali ovo velevo ediambo vo ngudia diambo dituneto vava dinavo tuvovelo unu kintinu
kia Kongo dia ntotela diambo dia lidi tuneto vava dia utuvovela dia utumokenena ivava wa utwinina vanantia sanda kadi vana viozi ivava twinina ivava tumokenena emoke kiati kitadidivo kintinu kia Kongo dia ntotela ni moko tuneto vava wao idinavo aki papa aki mama ndumba ematoko lusuntule kunda yeno luvuanda luzibulo matu lwalando wau imoko yeto mwamundinga ya Kikongo keluvani kaka umatuko mnandinga za mpandizeto mnandinga za mindele obetavovo mambo wana tomenete komatu wabatisa ncha mambo betavovela kanjo mambo matadilivo mangeye mosi ovo sina kia kukwe kiatuka umwanja kukwe watuka kelu zolele kututeka matuko kelu monekanga ko ke luvo vanga kontoka diambu ye diambu ko dina vo ibokele luiza to avangela esalketo kintwadi dina vo ouno luvovela e diambu ditadidi e kintino ya Kongo ya ntotela dina vo papa papa mayingi volenda kutu vovesa o yenkangwa onto ne mono kwa watu sasila ntete onvovo kintinu kia Kongo dia ntotela kikiokyo muntu ankaka utakwa kwani kakavo kintinu kantika zaidi kwani enfuno wa kintinu kioko wa volendi kutu vovesa ito onto no wabakisa watoma kiesisa ontu jamambu tutavovelo vapa omvovo kwange una papa mayingi ntondele ekintinu insi ekumensi wazi kalanga za kayana onson sikuna twatuka ina ekintinu kiandi na betanga biblia baze romona bobe vovele biblia konson kangu kintinu be vovelanga oye tompe amkangwa Kongo kintinu kieto twakala kiao kanse kintinu kieto kia vondwa wau amindele bayiza kuna Afriki baivanga e fronteira zao bavanga fronteira zinazaenda fangwa kuna Berlin muna novembro ya 1884 ya conferência ya Manisa muna 1985 kwa kuna mindele baenda Vuanda bakaya e Afrika bakaya bavange fronteira zao zazao ku Afrika esas ni fronteira tunazao kitao i fronteira zetu zina vo muna Kikongo tulendi vovela vo indilu bamana senga indilu zansi jangala kikilu nengo masamba vo diambu kitendele ko muna Kikongo tadisadi sana baenda vani ndilu za ntoto ke bavuidi ko mfumu za ntoto ke bakala koko iwa oyetu amuna kintinu kia Kongo nsi yetu twa Kongo nanga twamona ngambuta bavuvanga vovele ya insusu wa Kongo ne muntu vovele vo ya insusu wa Brazil donc disongele vo nsi yetu Kongo yakala wamindele wabavangi ndilu miya ubavanga boyetu Kongo nkangwa Kongo endabo nkangwa Kongo ya kintinu kia Kongo ituri lukuna RDC endambo kintinu kia Kongo yaenda kuna Kongo dia fua eboke la lumbu Kongo Brazzaville ebindambo byankangu byaenda kuna Kongo dia longo yaenda eboke longa Gabo ekumoyani kintinu kia Kongo makongo mayaka kalanga ma Kongo dia ntotela oyandi Kongo dia ntotela disongele bona inapofangi kuma ntotela nto Kongo principale munandinga mputuki wakala Kongo dia kati ya inenda ikatine ezunga kia Kongo Central kuna RDC wakala Kongo dia fua Kongo dia fua dia enda kuna Brazzaville Kongo dia longwa wankangwa yingi bataya ndonga ubena bevwandla ngate kuna Colombia kutubanatwa muna kingamba kipalankero bevovana Kongo dia kwilu ovo kuimba ya ene gitu yeto ya yakayambala ibwana ngakuna bandunga kanse kintinu kia onso unakikala kintinu bafeti kalampe yonti kuma kintinu yani reino bebova kanso reino onso feti kalampe yo rei oyete kintinu kieto pe rei to kalazao kuma unu kangwa ndonga yingi bebova kakavo reino Kongo bo kintinu kia Kongo una bevova nani wakala ntinu wa Kongo nanga ndonga bafeti kutulavo ntinu wa Kongo nzinga nkuu
kansi uno kunjura dia kan tinu dia koze ntinu nyanka ka kibaza yake ne kinga zavu diamu janene tuvovelo unu ekintinu kya kongo ntinu mya yingi nyavua ante jikutu unzinga nkuke ndavua ndo baba na kunda kyakina ntinu antete onoza yake ne wayanzika ekintinu onoza yake ketutanga kutoba unu ayake baza yake ntinu antete ona wayala muna kintinu kya kongo cerca de 320 na língua dos na língua a falanse ver 320 em kumwa ni sasu akanda profeta kakala profeta disome de nganga nzambi ekumekinti wake bitwa kana tinu ofedika na nganga nzambi lendi kala ko vontinu na ye spiritualidade musiko ale ciclo aí waza viuka muna 420 kodi mpwanga oyani penganga nzambi kakala kodi mpwanga di mlomba o wana benapo wana kala siwaze bafetito somekanga nulenda kwenda pa nansu kabosi kunivana pe site nulenda kwenda pa bilange das informações basomeka kwanza odwati nani kakala judaico ya nacionalidade ya mputuki ya ndwa someke ezaze documento então va 420 continueto kodi mpwanga nganga nzambi watu aluaka muna 520 530 tuti diatia nganga nzambi ntekakala watu akatiko ya ondio inchino ntatu wata yiza kuna ntino ngia ontinueto kwa vava tunana mu 690 nimi aluke nanga makala ko muntu ya intu ba nimi nupanga yo na nkawa ko nimi aluke of nimi ya nkumbu yatuka kwa ntito mietu kuiza bosi kubantanga ya onso kansi munabakiso wantu mazabo kintinu kya Kongo muna kintinu kya izamani sa kintinu 37 maku matatu yensambwadi twakala miao kansi konso tempo ya viokanga omambu soba masobanga alo vava wa ntinu mingi ya ntangiji nsasukulu akanda kodi mpwanga yotuti diatia bakala nganga za nzambi watu ayiza kwa nimi alukeni alo nimi lukeni wa watu aiza luwa kabuna 1370 ovava wa ekodiku isobela ekodiku we ya sobela ekuma una bayanti kile kintinu kiao empitu wakala ntinu ofedikala nganga nzambi omu 1970 ekodiku isobele kejakala kwa diaka mfunikovo empitu wakala ntinu ofedikala nganga nzambi konso muntu ona ofwene kintinu kafeti baga kwande efunu kya kintinu kasi nganga nzambi batalanga kuma yao bakalanga yelendo yozaya kwa yingi we ensi yetu Kongo yetu yati watu alua depois ya 1370 kuzidubaka nganga amakaba watu akatuka kwa nganga makaba tuzikota kwa nganga ani watu akatuka kwa nganga nimi tuzikota kwa nguvu antini emvu kemina vukuvava watu aluaka o 1482 até 1506 kuzibaka nzinga ya ntinu na ndonga yetu awonso tutomene kunzaya ekuma katomene zaya kenena ekuma amindele wabaluaka muna kintinu ketu na Kongo yetu yani liyo baiza vwanda baiza gwana pana fulu nkumbu andi nzinga anku kanso yandi wakakala muna kintinu amindele wabaluaka umambu bamvuvesa kabote kwa kakatuka kayambule kinzambi kietu kubwe spiritualidade tukakota muna kinzambi kyamindele batunati waamindele mambu abo babobota mene nkumbu akumpe isobel kukala daga nkumbu ako diadine diambu fedjutale kuma makanu talako muna Biblia wanu wantu baenda bote kwa ngakeba sobanga nkumbu wawadi adi diambu amindele batunati navo unge muntu botwelo vobota mene osobela nkumbu diambu diambi ekuma bosobela nkumbu onyo muntu katule identidade yako ekuma nkumbu muna kintinu kya Kongo diambu dianene kesonga oba vovele vondio insimba uvoveswa wako vondio muntu mapasa kauka
unogwa ndio inkumbwa ni landu kuvoveswa wako ndio muntu mapasa kalanda wete nkumbu munakintinu ketu kakono jambu janene vovo unogwa ndio mwana inkumbwa ni sunda ozevo ndio mwana wakautuka maluka vitisa akautuka vitisa akakanyangudi bekala inkumbu za umona mayingi nesemono akakanyomona mankenda vo muntu venenge mankenda vo makiadi wakautuka malutu kulwani mamu mankenda bakala mamu nakanda yukavani nkumbu makeo wete nkumbu jambu isonga nkumbu mpe isonga ngampe muntu efulu kiako kuna kwe watuka sans você dire d'où tu viens tu dis isonga ngampe origine ya muntu kuma babankala unamfufa mwana nene yo okeke onogila kadi nigeriano kumwene kukanso zaikala kwe ikatuka unagwavo ndio muntu kanu koko Brazil vwana ngenengwa masamba unogwaka ko muntu kala ndio na zola tukunlanda bakis kala ndio lendo kala nkombo munkumbu kwa kaka nkumbu ile kwa kisonga nga identidade ya muntu senke ngemosi wabo bakwe watuka wakati kwa kuna yambule avange parenthèse kako mukiti na kupela oyani nzinga nkuu wakabote kwa wisdom vame nkumbu ya João primeiro wakakalava kimfumu nzole wana kakala yao mwana ndantete mpanzo mwana nanzola mfemba amputu kibaka bambaka banete kuna Portugal kwa mindele baenda Constância la Pampelo baenda Constância wauki akala voyani nzinga kusekefwa ambuta awanganga nzambi ke bazula ko mwana sansi kwa mindele tulwa bana kintino kanto no mwana wasansa kamindele wakavutuka mambo mambika bango mene vonde angudizani wayokes indio intino tubaka muna 1516 waizagiala até 1543 enkumbwandi mfemba anzinga conhecido como Afonso I. Alo yani nzinga mfemba nzinga kimfumu kyake yake manisa muna 1543 kuzilandwa kwa Pedro I nkanga amfemba watu muna nkanga mfemba 1545 até 1545 ndio kazini la mfumu sikakavanga ndo Funso I ya baba tuina kizeko vo minute nyingi tunamya kuno baba denda kwa mbuzi mambo mai ntangwa mikitu naka mfetiza kuna range von ntangwa yingi na kuma emeka ntino yatanga kake nkumu kibabu vinge moko yao kansi muna zengi mpige mboma la muna kintino kya Kongo ntino 37 to yanti kila muna 320 até muna 1975 quando foi abolido o Reino Congo, foi integrado à República de Angola. Na Anavo já Angola no rapota akala muna Angola kaza kintino kieto kya karto akala anka kainti nese uno kwenda kuna lunda abai lundi ya lumbu achoko ya lumbu benanti nyao weto mfukuto kintino kieto konso lumbu pekezo governo fete kwenda loma kintino kieto kuma kwa kunsizazi tuvuana kani kuna Alemanha ke inadia ka reino kanse tino e prince zaos na vana kani kuna France prince zaos na oyete prince zetu ta kintino kya Kongo kweza yenda fete kuba reclama konso jambo ani kumbwani nyasope nanga nyasope kyambo tekiaku tata Facebook uze ka vuidivo inkantaza ya mayingi mayingi disonge levo mayingi muntu lendo mono ofango mambo mayingi olendo mono mambo mayingi olendo zayanto mambo mayingi disonge levo mayingi contrario ya mayingi market ya mayingi lendo za ozo mambo mayingi ufango mambo mayingi mono mambo mayingi mama na ndinga kikongo Kiambote kiaku tata Gonçalves Pedro kiambote kiaku tuna kaka momoko kieto vo kintinu kia Kongo dia ntotela una otomene kuto vesa vo muna kintinu kia onto kia Kongo dia ntotela ate kizafwa ntinu makumatatu ye ntambwalia maluti lao
Wau basi twatomazaya nkyadiambo ovo nkyakuma yawa mindele bavondela ekintino kya yetu esi Kongo kanti vowele kuna lunda su bena entino myao wau oyeto nkyadiambo ovo nkyakuma twavanga mpasi bavonda kikilu ekintino kya yetu esi Kongo kya onto kya fwa ate muno lumbu kitunina kaka yentino mosiko katuyadisanga yetu ako Kiuvu kya kuchambote nenga masamba ekuma omundele wakaluaka vanambanza Kongo muna kinchinu kya Kongo nkangu kaiza guana wasuku kankangu wa Kongo jobavane nkya yani mbanza Kongo disongelevo mbanza disongelevo sidade mbanza Kongo disongelevo sidade bushba Kongo kwa kuna kwa kalange kinchinu kieto oyau yo bavonde lekinchinu kieto kuma nkangu baiza wavo yala bazolo kuyala konso kangu kwenda giala onge kuvavo wa nkangu mazo wako bavuidi fuko kanso wa nkangu na nkangu angangu base kalovanga no levwana basiki la kalo kumwedo rusanzu kwa wanu kalwa wamindele ngeloza wabayiza kuna Afrika bayiza wetu ezimu na mtoto manza Kongo kwaji mpira mosi kwetu kya kala ya kikangelezo bayiza kutuwana tunkangwa wa sans wa lusansu plasiki la tukala kwa kala nzo zetu tambote munaya inensungi ekinchinu kyetu jambote kwa ntiaka de bavonde ekinchinu kyetu ekuma wabo yayo wankangu yao bena yangam yao bena ekinzambi botu tubayambu dikakazavu bosi bedlo Allo yado zabu bosi bedlo kuma continente ya onso ikalanga kangu mosi ukalanga go wa ulukidi wanu kangu wa ulukisa akwa wa onso jakala kuna vingilante papa maingi twa tambudila ndete ompangi utakutubokela jambo teliako jambo mono kumbwame Gonçalves Pedro enengo Marie wa ngombote Luine inge tatuna kyambote kikilu na ngolo sa tata njambo yeno mpeko kono na kyambote inga tombote tuina mufuru muna tuina kasi muna luzingu na lulembe lwa niaza eva kativundu kasi wa tunatombote inge taiwo kwa nikaka kaniki kanana voko vankati vundu vena kanti otata njambi utakutu tufete vutulaka kama tondo kwa yani inga gali wa kiuvu ngirangia allo kwa yandi wa yeah teto utakutu longe mambo makintino kya esi Kongo dia ntote yeto monongina vo imwana fiote wawe wina allo na utagonzao mungu aluine tuguido wa vutukila ekiuvu kyako vutukile kiuvu kyako katuwilukyo kiuvu kya meki kenda za ingi kalanga zao kade wau mbwenevo yeto wau ya imbandwe to ka tutamona vo muteza lana tuna mamu malusadis maluzaisu lwa kade wau kese wa mamu keta vova pape vovo mambu manfunu kwa ingi kasi wa wiki uvya meu kuma kiaki oyetu wa Kongo katuzona nga sonekako kade wa utuna ye mambu mayingi manfunu kese mo mambu keta kutukambe wa ume muna pudru keta vovele vo aula da fakwe de doutoramento matani kwa mambu manfunu kwa ingi ndonga ya yingi kazemo ukasi wao ya lumbo wao ebuta zetu woso no ayati ke sone ke moma woso no momo eta kutukambi pile yayi basi boy toliake yana fioti twalanda enjila zao tatoma ayanga elusali sulu meto lwa ko tondle kwa ingi kiuvya
ingeta tutondele kikilumbuta Gonçalves tubokele mpasivo wa vane kiuvu kyakuvo ekuma oyeto esi Kongo kibezolanga soneka omambu metoko kadi vena yondonga ya wantu bena yenduenga bato matanga bena yenduenga bazetu masoneka omabumbe soneka besoneka kanti mamambo makimpu tulukezu kaka besonekanga omambo mayetu a Kongo kebesonekanga moko yidyao nyolyovo mbuta Gonçalves kayuvu ili kwa papa mayingi vo ekuma yetu a Kongo beti mambo momo uta kutulongo huno tuta moke no huno mena mamfuno kanti munamona kikilo mabuku mayingi mamana mwanga na mamana tiaka la keso papanza ya onso no onso muntu unainza twa supa buku jandi ya Kikongo kenda vana fulu kingandi welempe osolele buku jandi dinakazolele utatanga oyetu a Kongo mambo meto lusanzu lwetu ketusonekanga mo idina vombuta Gonçalves kayuvudi ekuma ketusoneke nanga moko mambo mayetu a Kongo. Okay, ntondele kiuvu kyambote vanangyanskila obieto au tunavovanga watu navovanga owana bekutulanda bosi besoneka ekuma tradição scrito mu tradição orale igyanskilanga edi ke tusoneke nanga kwekuma yeto onso tuzeye kuna tutuka ekuma vita twapola sundwa kwa mundele watu sundwa kwa mundele o mundo osonekanga histoire é o vencedor ayai na balunge vita yau besonekanga e histoire ayai na bepola vita e histoire yeno ke igwa kala wetu abo pola kapono wetu abo na musimu e ayai nsungi yetu ya renascimento feti gutuluka e kuma unotala watu akala mama uso siku zavio kavo wamkala kwintamo ya mana tangin tinya onso kuma konsulendo le kuma bosi tukala vutuka e kuma mama tinu mya yingi mina ko 37 samu muito unankala yentango wamana kubatanga bosi yamla yeza kuna o último rei soberano tinu ansuka takala bakala botulendo o boba bokiki tinu wakala muna 1661 até 1665 enkumbwa ni vita ankanga o último rei soberano Antônio I evava nekimfumu kyetu kya mani kidire kuna kwa yizi wa maonzo wa bavanga mundele ofetitumu enkumbu kutuzisobele mundele wa ofetitumu wamwe muntu nabo watumu anga yeto onzo twa wankha kazeto muntonga isadi myantonga mundele kweyo bakine ntamo kwenda soneka omwe muntu kuntongo sadiswanga omadiogo kutukana mphathu wako kwenda vatanga amindele kuti bazole jako kwenda vate mphathu wako kuti kwenda vatanga kafe kuila ngapa kutwa mindele kweyo kwenda sonekena wawe kujabuti emvuto kizeko kana tomene vula kanso yetu atunavovanga wetu ekumaketna ndonga kutwakete tino mambo kumekala situlongo kanga kumekala siawane tubelongo kanga wonu kala sikya mundele wasisaki kanso mambo bavo se você deixar o teu filho ser educado no inimigo, esse aqui acabará para ser o teu primeiro inimigo. Esse aqui que acontece nos africanos. C'est ça que mama como é que elas que vêm longo que a mundele então o mundo a longo que elas que a mundele vai que bate zinho vou que seguir em vez de que tome sensiandi porque como sensiandi aqui para inimigo que há endinga que zolanga tradição andi que zolanga e cultura andi che zolanga allora ndio no muntu okiti enemigo ya sanjo bo mudiani nabo intoto ale unonkangu musikila nkatu ikyake salu tunavanga nga akinengwa masamba bevanga ngabe kwabe kuntuza kuno besanga bo nuvovanga ndinge tukesya ko kiese kuandika ka tuvanga ndinge endinga mfunu yini umuntu ukifukizana kuna watu wavo kuze kuna atuka ko kuza kuno kwenda wavo uno kitinu kya Kongo kyambote luvuva munzolani kyambote kyako tata Agostinho kyambote kyako
kiambote idinavo yoka ka tutavovela malongi makedi kaiwawo imambo mamoka ka tutavovela mbuta conserve nanga otomene bakisa nanga otomene bakisa mvutu ina papa mayingi ka vovelebo dika twasoneke nanga kovo dika basoneke nanga konkaka zetu mukuma kyanki sundwa twasundwa kinavo mvita twanua nanga yakinkaka ya mindele bakututsunda mavimpi maku ngwankazindwandele da silva mavimpi maku idinavo kiambote kyaku pepito ki nkumbu ilutidi kiambote idinavo sundwa twasundwa kwa mindele kinavo basunda inkaka zetu zakitukase ngamba za mindele kwenda vatiswa empatu ekafre kwenda vangiswa esalu ya ngolongolo umono kutonkakame afuila mnantonga ya mwana ni kinavo mwana ni wayakala wabakwavo yeno kwenda vata entonga kanti kinavo taya bataya mnanchunge aina vo mwana otaidi yeno angudi ovo mase yeno likwenda vatila pana fulu kya wana unkaka amemono kakwenda vatila pana fulu kya mwana ni wataya inakaendo kwa kuna kabakama ekimbevo kafuilo kwa kuna umono ngudiame ateka fotelo vantoto kazaya ngudiani kwa jamda kimwana kete kasa adila mna mambo momo mantonga idina vukina vunkaka zetu sundwa za sundwa idiadina kabakadila yentangwa ko ya kwenda stone kanga jamdanki okote so mumpato akafe nsiuka ovutu kanga nkokela ko ntoke alumbu idiadina kababakila ngantangwa koza sone kakanti muna mpovo bakutu sisila ebindambu muna moko bamoke nanga kanti idinavo oyeto wa wembando ya ina mbando ya lutukulu tutagutuko wa tutabakise mambo owanto wa bazaidi benene nkailu ya soneka kadi mono nkailu minawa wavo vakaka bankaka benene nkailu wa masono bana benena nkailu wa masono bayantika wa soneko wao mpasivo oyeto wana tutaguta yatekolo tusisa mpasivo beza guana vo omambu mama tutamoke na tutavova mena masona idinavo tunaka kavava moko kieto ya diambo dia kandole kudlavo sone kanto kama mai kama pone ya ibosi kwa kubatombo alo kiambo teke hapo alo alo nanga unsinga ke una kikiluambo tegoke tutakungwako papa maingi mpovo kwange mina nkiadiambo hadi kudike alo bosige bokela dia kampani utakutubokela mpasibo twatambudila kadi ensinga ke una kikiluambo tegoke tutakungwako vo utakungwa bokela dia ka bosi tukutambudila vovo kwange mina diambu dia soneka vo soneka nanga kita soneka kwa yingi kanse diambu dia kadikuiza kudikilwanga bavana vo basoneke ne tuzolango tange kendonga ko izolango tanga ovo ke babake laudia tanga kwe kumekala sibabanga ikete kuma omuntu nese mono inaile kwa documento zina za soneka kwa Pedro Kizembo lenda zokwenda baka ovo soneka ko ovo akakani beteza ngo soneka kanso abe soneka papa maingi ingilante tutatambude alo alo papa ngumbwa kwani alo ngita kubwa
mama samba mama ngenge. Mama Nkenge, jambo tekia ku Mama Nkenge. Jambo tekia no vimbi wena nuna jambo tembuene vo numene bato mama ngangaji. Ingeta tuna mafimbi no yako tuzaje ngina ndo banda mbukiuvu ke babo fana kwa papa mayingi. Kafane kiuvu. O papa mayingi o mambuka vuvele avo o yanti dotange enkumbu zantotela zeto tuka munamvu a makumatatu wow votu tadi ivo avo mumili kwa 2022 amindele bakota kuna kitinu ketokya Kongo awei bazailavo entote la jina za vite kolo kadi mvumi ya ingi miluti divana nkati omaso na nkatu abe basonete edaje mvumi ya njufu kwa ndiyo monon timunse endo ku Swiss. Kediambuko papa utulando wa umpala kikia kumpasivo o papa mayingi kafutula emvutu muna kiuvu kyokyo o oveni papa mayingi nga utomene tutondele kito papa mayingi nanga utomene bakisa ekiuvu kya mpanyi utubokele yanivo entino ngeo yanchikidi motangila muna mafunda tatu yendambu yanchikidi wa wei yawa mindele bariza zaila entino miamina miavyoka kolo kadi munantama kamwakalanga masonoko ovo kabasone kangako wei bariza mozailo mambo mo ikiufu kyanikyo wantu bawana banafulu ayano wantu bawana banafulu yao zaya bakala kwao yao baba vovesanga ekuma kesi yakobo mundele waiza kulongo masone ekuma munatanga mosi zole tatu ya ntanu sama nsambo adinana vae kumi ke mundele ko waiza kulonga munazaya mpensungi vo kintombo masanza ke mundele ko amkhaka zeto bakala una balongo kelanga bazaya kwa oyawo abaluaka wabo mundele sami kandi kezolanga kalongo kinkulu kya wantu ale basonekeni vo ntomene pakisavo yawa mindele baiza bakisilo maonto novo ntino miaonto no mialuta munasavu kadi munakolo kakazeto yawo kabasoneka kwa ino kwanti munasavu wabaiza bwana nzinga nkulu baze kwa ko bekintinu kya Kongo ntinu antete kenzinga nkulu yani mosimpe kazaya kwandi ontinu oyikalanda beba feti kumvobesabo ondiana ntinu kalanda kitu kakala yao yani kitu mpe bakumvobesabo antete ntinu kingani wakati munasavu mwalutisilo mama onzo onese wa una menga masambo ngiwa yaye misanga kuna vanga bo muntu landi kani ndiro muntu mefeti kafetiza omono antichiza nani yayiza bwana ndiro muntu be unaye family ni bazabo yandi kutu antishikaiza kingani pe wakala tata Facebook kayuvu ilivo yani ukani enkumbwa tinwansuka nduna wayala ngakunambanza Kongo ngai nani ontinwansuka manete unambovele lavo ntino quieto o último reino soberano foi o 1661 até 1665 vita nkanga Antônio I onde eu avondo muna vita ya mbwila waweke mfutino kiani kya mani se myame ntino mya onzo mya lana nkumbu kwandika ka ntino ke bakala kwa jaka ikifumu kansi o rei yansuka diari diambu kuti botu musivikiswa quando foi abolido waya ekintino kya vondwa enkumbu andi Isabel Maria de Gama kukunkumbu kwa kwandika ka mwele kale difference omona ntino kuna bayanskila kanonete nkumbu akikongo kanonete nkumbu amputuki yenkumbu akikongo enda kuna nima kanso ndio wansuka nkumbu andi Isabel Maria de Gama mwanakento kakale mwanakento una nkumbu inavovanga
de 1962 até 1975. Papa Facebook o mama Facebook uze nanga emvuto aku obakidio mama nkenge mpe yempange tubokelo kwa kuna emvuto zeno nanga lubakidizo papa maingi kavo vilevu muna kolo ina vukabaso nikanga ko kanti muna savu muna kolo kwa yakalanga vo nkaka zeto yebate kolo baovo yewana bufuku bavuende vana wekute bokelelo ankumbu ita vila kana vana sanda batubuide etia ivavana wao maonto mavyokelanga savu savu yaina yao yoyo yaiza luaka temu nchungivo owantu beta soneka mpe ovo yawa mindele basoneke nempe emindambu bya mambo momo bawa muna savu ya nkaka zetu nanga iwawo emvutu zikadidi ilina unaka kavava munamboke neno zetu kanana voko entangwa itakwenda jinusu aluse tumani sakanti twatinu kakavava muna kintinu ketu kya esi Kongo nga kinavo ba kiafua ekintinu kya kina kikalanga diako yeto konki to kalanga diaka yentino kokutu twadisa nga mulumbu kya uno ketulendi nwanako mpasi vo twavutula yeto Kongo mpe twavutule kintinu ketwe oye tan Kongo diambu tuna yawo ekuma ekimpuanza kute diambu yadi diambu bokelanga vukimpuanza yetu kuna Afrika Centrale yetu to yanchi kinkumba kimpuanza ekumemi amene kangu myanka kute kimpuanza kibaze ko die disomele kimpuanza então kangu waiza kutuyala batuzei diambu da ketevova unomona uno kwenda kuna RDC omona onkangu walombe kimpuanza kuna RDC mu Kongo kasavubu unokuira mpe kungolo nkangu walombe kimpuanza wupa efelela yetu twayanjika yane nkindu ante shikuta agipeto ya bayi ya unita base kanti wupa efelela yetu twayanjika lombe kimpuanza unokwenda mpe kuna Kongo diafwa wantu balombe kimpuanza mpe ba Kongo masamba deba kanti watu amana bake kimpuanza munansiza azizita ntangi omundele ozevo aunkanwa Kongo unakibaka wavo yani wasikila kakala unatukuvana kake kimfumu bosi besikidisa wabe sikidisa kaka ala kwa umpeyando wabe bosi begantu kubalana deno mwena ngavo Kongo kakala kuna ngolo unulumbu kakala kuna RDC kakala kuna Kongo dia kati kakala kuna Kongo dia fo kebezolanga ko mu Kongo kabake kimfumu okunsiku twetu kunsietu kungola vumona kaka talaka unabemana vonde lwanga Kongo talaka unavonde lwa kipedal talaka unavonde de bia dirapage bia fuido mazono rescover talaka unavonde lwa ondio yo umuntu wakedi kuna anita Raul Dan voteza kako vai kisontu baseu que dizer oi baseu barrage de kutuvanga kakala muna ponto da vista ya economia okinani barriere de kutulila wetu aya na tinwani nanga wetu vanida tuenda kuna tuana kanso yetu visa nkakatukalanga yao yani visa tukalanga yao muna nkangwa Kongo kena onso kunulenda lunelenda yogyanga lelo kwa ekumo yetu visa tukalanga muna nkangwa Kongo wabo Kongo twakala tufitifu tuka Kongo ekuma buna tukalaga botele kulisango nkangwa nkaka elwa nkango kebe kubizolampo alo yetu awetu tomen visa yo tukalanga kase visa ke muntu onso ogyanga lela ngayogwa mamu ke muntu onso ogyanga lela ngayogwa kanso nkangwa Kongo wabo Kongo diakala tufitifu tukambe Kongo ezala densi tukwenda tamoninge ngola unulumbu twenda etwa Kongo twakitu kasengamba zabai unwana kizole kutamama politiko unwa wantu benanwani nangabwa omupela katuka banafuna wa baba abai wabe kweza kota ya bebo kweza baba evinganza ina yeto mtababa i problem ni kala ko imao momotu tavovela mama kintinu kya yeto a Kongo munanwana invite yoyo kuna kwa monovo keina invita ya
ya sakane na kumvita kikulu ya mvita inavo mpasivo twalenda jaka ovutuka muna kintino kieto kanti munanunga ovo twanunge mvite yoyo fite gantikila ntete kwa yeto mosi kala nzola kikilu ina yanti kenzola ya mumeso ko kenzola ya munwako kanti nzola kikilu yantima twakala bonto mika myambwa twalekela kukimosi twasikamena kukimosi bosi otuele kuna nuana mvite yoyo bosi tununga kanti kinavutwa kinu ntetevo muna tunta yeto yesu Kongo ketuzola nanga kikiluko yeto yesu Kongo ketuzolele vana siana mokoko basivo endingeto basivo elusantu lweto basivo ekinkulu kieto maonzo no matadilivo mayeto yesu Kongo twawizana yeto aonzo no yesu Kongo twesi Kongo kanti muimvuka yankaka ya esi Kongo kitavovela kakovo yetwa Kongo bakungola kanti makongo maonsono kyakala vo kikongo ke unkongo wa musingola unkongo wa Kongo RDC unkongo wa Brazzaville unkongo wa Gabon yetwa onsono kaka kwa Kongo kadi dingita ovovela kikongo mvovanga vava kimvuka kyame mukikongo kaka tuvovela kanti vena ye mvuka yankaka votu wikiliko mambo mana makikongo utavova kebeluti sangamo kanti kikongo kaka tutavova kebeluti sangamoko idina vo enzola nkatu tekalantete enzola yetu tutazolana tutasimbana mono kitalanga kovo kinavo inkongwa musingola mfitezola kaka onkongwa musingola mono kakala nkongwa RDC kakala nkongwa Brazzaville kakala nkongwa konsondo nakako bokelelo vo Kongo tekala yenzola idina vo konso vana tuina yetwa Kongo tukala kikilu bonso mika myambwa vana tumwene vo mpange Kongo utavo vanino malomo vo mwene vo katomene sikidisako wene bokela yani kuna vovolanga mnamputu vo mna private kanti muna kikongo tuvovela vo mbokela kuna we kuti kuvovelanga umbokela kuna fulu luenda lwa mokena watadisa vo mpangyame over ke waunako ovangili teza ntete ovangile mpile ya iwawo tufete vangila kyambote kyaku Jean Masola nanga yo John Masola idina vo yetwa Kongo nzola yao yoyo ikutunungisa kadi emindele mya mwangisa kala ekintinu kieto balenda kala omwangisa omambo matadilivo maetwa Kongo kadi bazeye onkongo nani batomene ozaya idina vo oyeto ketukoti muna nzila za yao baiza kutumwangisa ko idina vo tufite vutuka muntu mosiki kilo mpasivo twanunga envite yaye idina vo kizeko papa mayingi keti vovo diaka una wao mpasivo tuenda kweto okumfokolelo vovo kwangemi ntomene kugwa ozola oyeto nkangwa Kongo ogopeto nkangwa Kongo tunakweto yozola kansi ediambu dinavo dianene ina una mweno zame dina ndinga ekuma olusanso imwanda nkangu konso nkangu awonso ovidisi olusanso luandi owa nkangu fwana na kwandi yonti uvidisi emnyanzi owa nontibwa ubwa ebulu ya wonso bafeti wo mantda kansi ekalu inatango olusanso lwa wa nkangu ndinga wawete tukuli bokela gabo ankongwe ndinge to yina vila waunavo wao umono wa nkongo umono wa janga la abo kikongo tunavo ba kasi nkongo kwa ngoze efulu kuti bafiti vangira nge misango za kikongo nese wa na onge vangira ngaso yeno tuvanga oya ukuthi umono akituka kwandise ngalangu disculpa umona kuti prefere mbora vange misango ya dinga la ya kikongo nese mono pe
analiste nkalanga dio mvutukidi omunzo analiste nkalanga misango kwenda vanga mudinga na kwenda fanga ale ikiakina indinga muanga ikumanga ele kwa fetiside ngolo kukangwa onse ndinge no fetutula kuna twala ikuma vokuvovanga dake kikongo kunkongo dia wakwei Lei iwao mvovele vovo jambu danzola iva vovo vajina munakuma kyaki ngemvwandi di vananzola mono oyi panganga moko yame mwamundinge twa kikongo twa kongo ndo katwina ndo nga kikilu kina voki aiza vai kila ko ngiza vanga mambo mana makizowa ovo mambo mana maseveselo wantu umona ko vovo mona ndonga ikota nanga ntano kanti vowele kaka vondinga zankaka beta vova mambo mpe kwenda mambo mpe beta vovo ko vavana mama masikila kwani kanti kinavo mama matuse vomenavo kinavo mambo makizo wamenavo enkangwa akongo kuwa bekalanga kwa kanti kediambo kwani kunenga masamba malende umona wa bayantika umona ntano bakala kancho uno bena kuiza ka kumono ngitya kya impanga kwa Kongo ninampe wantu mbuta mpanzo mpe bosi kaka iwao na kaka diambo dia onso mpe omwana nseda ke gutukanga ke diata ngako kanseza ekyakidia ya initiative weno bakanga deja yambote kada tokalanga mpe tunamoke na mu YouTube tunavo viki Kongo diambote nanga unantalavo deja atrás nanga YouTube ya yancha kala kaskito kala na kanal za Kikongo kanso nunava diambote kada initiative konso ngyanchi kudu ya onso diambote nakuiza tuzaula ko malembe tunasale ketugyo yako ingeta ketugyo yako iwoki kilompovelanga vo ketugyo yako vova kaka tukala vova momundingeto ya Kikongo dina nanga entango etu ilweke kwani kuna ntuka kanti volenda ovane mbote zaku kwa ndonga ontone itulende o kwa kanda diaku mpasivo twa manisa kweto moko kie vovo kwange mina papa mayingi mvene mbote kwa kolega zami za ango afro ya buka kinaina mvene mbote kwa mpanya mekiamu kia bako mtoto vwana na Fransa Pedro Rodrigue Alvaro mnamputuki mbene mbote kwa wantu awonso wakonga awonso bena kulandanga mbote dia kasikuza yingpe kwa mutampanzu ima mvutu di matondo kwa yeno side vuvu ko mkumwanzole diaka bosinkalo mu programme ya ina kiese kya koma kuizanga vanga emission mu programme ya ntonde ingeza tutonde mono mpe vutu idikikilu matondo kwa ngeye papa mayingi otambulidi embokelo zaeto basi voza moke na yo mono leki akumaria masamba twa moke na mambo atadidi kinkuluketo mama atadidi mayeto akongo idinavo matondo kikilu matondo mayingi kwa ngeye munakutuvana ewola kuimosi mpasivo twa moke na idinavo mvene mpe embote kwa papa mpanzo kalanga kuna nima masini meto diati sangu mama ontono tutavovo papa mvene mpe mbote kwa ndonga ontono itulendo papa munalumbukia onu idinavo matondo mpe mayingi kwa mfumo nzambi kadi utuvene diaka entango yayi kadi leka sikama ke kalanga diambu dia ntangu za ontono ko wandele mfite sikama kaka kanti kina vutana na nzambi tuvene wole yayi tuvutu ndiki kilufunda dia matondo mayingi kwa tata nzambi didinavo nzambi kakala yeno kakala mpe makanda metno kakala mpe omono yekanda dia media ontono vo nzambi ozola odiaka weke alumingo vita kuiza bositu kuiza diaka kuiza mokena mwamu ndingeto ya Kikongo idinavo luiza kutulanda omu Facebook malongi makikongo omu YouTube Kikongo Talk Show tuna mwamuna vava tulutilanga koncho kya lumingu
lusonama lutulanda basi voto avwatu muna kaka endi ngeto gienda okuntwala idinavo otata nzambi kakala yeno tu lusala kiambote mono mpe kwako ngina kiambote otata nzambi katulunda yoyo luto masala. Tamo aqui, aquele estresse do Maia, manda ver. Yenda kuna ya ujila, invo peswangia.